Karibuni sana wapendwa na wasikilizaji wa channel yetu ya Pastor Mnene TV. Niwakaribishe tena asubuhi nyingine njema. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumekutanika na tunapoendelea na sehemu yetu ya 3 ya kujifunza juu ya mambo ya familia. Na kwa leo tena niwakaribishe tunapoangalia sehemu jambo la 13 katika sehemu yetu ya 3 ya mambo ambayo wanaume wanapaswa kuyarekebisha katika familia zao ili ziwe na amani. Jambo la 13 ni kuketi na mke wako ili kufanya mpango ya nyumbani. Wake wanahuzunika sana kwa sababu wanaume wengi wanafanya mipango ya familia bila kuwajulisha wanaume wake zao. Hivyo basi inapelekea migawanyiko mingi katika familia, na wake wanaoishi na wanaume zao katika manyumba zao wangependa ya kwamba wahusishe katika mipango. Kwa maana unakuta wanaume wengine wanaenda wanakopa hata mikopo bila kuarifu familia. Unakuta wakati mikopo ile inapoanza kudaiwa, unakuta ya kwamba inaleta migogoro katika familia. Ingine inaleta kuchukuliwa kwa mali zinazomilikiwa na familia na kuacha familia katika hali ya dhiki. Na mambo mengine hatari. Huenda hata ukawa na lengo nzuri lakini mke wako akawa na wazo nzuri zaidi la kuongeza hilo lengo. Kwa hivyo wake wetu ambao tunaishi nao katika familia wameweza kulalamika ya kwamba wangependezwa sana kama wangehusishwa katika uamuzi katika familia na katika mipango kabambe inayofanyika katika familia. Mimi nikiwashauri kama ndugu yenu, kama rafiki wa familia zenu na kama mchungaji, ningewashauri ya kwamba husisha mke wako katika mpangaji wa mipangilio. Wacha kupurumuka kuenda kununua gari bila kumwarifu mke wako. Huenda mke wako alionelea ni bora kwa sasa tunaweza tumia magari ya umma katika kusafiri tunapojenga nyumba ambayo ni ya kusitetiri. Wewe kama mwanaume badala ya kufanya maamuzi hata kama pesa ni zako, ingekuwa ni bora umhusishe mke wako ili kuondoa aibu na migogoro mingine ambayo inaweza kuleta matatizo katika familia. Ningewashauri ya kwamba kama ndugu zangu, kama rafiki zangu, kama wandani wangu, kama familia yangu, ni bora kuweza kuhusisha mwenzako katika maamuzi na katika mipango ya familia zenu mnazozifanya. Kwa maana maamuzi unapomhusisha anaweza kuwa na wazo nzuri kushinda vile ungeweza kufikiria, na ile wazo linaweza kukusaidia kuweza kunawirisha mipango na mipangilio ambayo uko nayo. Kwa hivyo basi unahitajika kwamba umhusishe kabla ya kununua shamba, kabla ya kununua magari, kabla ya kutoa mtoto shule umpeleke shule nyingine, kabla ya kufanya chochote. Leta mkutano wa familia ambao, kumbuka wakati mlipounganishwa na Mungu nyinyi si wawili tena, ni mwili mmoja. Na kwa hivyo hakuna jambo ambalo mkono huu unaweza ukafanya mkono huu bila kuarifu kujua. Kwa hivyo basi naomba tafadhali tuweze kushirikiana kama familia ili kuweza kuvunja matatizo mengine ambayo yanaweza kuletwa na watu kutojua jambo fulani. Kwa maana labda ni rafiki yako wa jinsia ya kike, unaweza ukapanga kumuhost nyumbani, umkaribishe, umuhifadhi kwa siku 2 siku 3, lakini wakati ulipoenda kumwambia karibu nyumbani tuende tukakae kwangu, au kumwarifu mke wako, na hivyo basi yule mke wako huenda akawa na matatizo na yeye, labda anamshuku ni mke wako wa kando na mambo mengine. Lakini kama utamuita umketi, muongee, mzungumuze, mkubaliane katika mipango na mipangilio yenu, ingekuwa bora. Wacha kusema hapa ni kwangu, wacha kujitia kupiga kifua na kusema hapa ni kwako, uende ukafanya na chochote kile unapendezwa. Lakini hiyo si taratibu ya Mungu, na wanawake ama akina mama ambao wanaishi na nyinyi katika familia wapendezwe na jambo hili kabisa, na wangependelea muweze kulirekebisha. Jambo lingine ni kumdharau mke wako akikwambia jambo. Kuna wanaume ambao wakiambiwa jambo na wanawake zao wanawadharau, wanawaambia wewe unaniambia nini? Wanamdharau kabisa, mchukuliwa akiwa wa maana. Hivyo basi ili jambo alipendezi kabisa, alileti shangwe, alifurahishi, alionyeshi utu wa mtu ambaye anapaswa kuwa mtu wa Mungu. Ya kwamba wewe mama ameng'ang'ana, japo tu ametoa maoni hata kama ni ya kipumbavu, yakumbatie, lakini umwambie mke wangu nimekusikiza na nimeonelea ili
ulilolisema ni bora, lakini mimi niko na maoni bora zaidi ambayo naonelea kwa sababu hii na hii na hii tungeweza kufanya ili tuweze kufanikiwa zaidi. Badala ya kumwambia wewe umezungumza kama mwanamke mpumbavu, kumbe wewe hauna maoni, kumbe wewe unatoa vitu ambazo haziwezi saidia, kumbe wewe hauna lolote wala chochote. Hivyo basi ningewashauri kama familia, kumbatia maoni ya mke wako. Wacha kudharau mke wako, wacha kumuonyesha yeye fedha, wacha kumdharau. Hata kama wewe ni wakili, hata kama wewe ni profesa, hata kama wewe umeoa mke ambaye aliachia shule kidato cha kwanza, ama aliachia hata grade ya 3, ama aliachia hata baada ya darasa la 8, ama ni wa form 4, wewe umefika hata masters na PhD, heshimu maamuzi yake, heshimu maoni yake, heshimu vyenye anafikiria. Labda ukawa na wazo nzuri, lakini tilia lake mkazo kwa kulichukulia likuwa la maana, ili kuondoa migogoro mingine ambayo inatokea katika familia. Jambo lingine ni kutokubali mke wako na kumuita mjinga. Ili jambo linalotokea kumuita mke wako mjinga ni la aibu hata kwako ukiwa mwanaume. Kumbuka fundisho la Biblia linatuambia si wawili tena. Na wakati mume anapomnyanyasa mke wake, anaunyanyasa mwili wake mwenyewe. Unapomdharau mke wako, unajidharau wewe mwenyewe. Unapoenda ukisemanga kusema mke wako ni mjinga, kumtukana na kumuonyesha madharau mengine, jua wewe unajidhalilisha, kwa sababu huyo mke mjinga mnalala naye kitanda kimoja, huyo mke mjinga mmezaa na yeye watoto, labda huyo mke mjinga ndio wewe ulimtongoza mpaka ukamleta kwenu, huyo mke mjinga mlifunganishwa naye katika ndoa ya harusi. Kwa hivyo ninawashauri ndugu zangu, wanaume wenzangu, ni vizuri na ni vyema kama uepuke jina la kumuita mke wako mjinga. Kwa maana ukitafakari jina mjinga, hata wewe mwenyewe haungetaka kuitwa. Kwa sababu mjinga ni mtu ambaye hawezi jiendea choo, mjinga ni mtu ambaye hajui kuvaa, mjinga hana lolote wala chochote. Kwa hivyo ningewashauri tafadhali hilo jina lisikue katika familia zenu, ili kuondoa migogoro ambayo inatokea katika familia. Jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia leo ni kutojifanya kujifanya wanaume wenye hasira na wala wataki kuzungumza. Kuna wanaume wanakasirika, wananyamaza. Mke anajaribu kukuambia sorry, tusameane, yao yaishe, sawa nilikukosea, mimi niko tayari kufanya lolote lile, ni punishment yenye unataka, lakini wewe unajifanya wewe hutaki kusikia, hauambiliki au semeseki. Ndugu zangu, haipendezi kabisa, haifurahishi, haileti shangwe wakati mwanaume unapokasirika na kujifanya umekasirika na hutaki kuongea. Ili jambo linaleta migogoro katika familia. Hata kama umekasirika, ita mke wako, mwambie kwa hili na hili na hili ulinikasirisha na ningependa urekebishe, tusikue na migogoro kama hii. Jambo la kunyamaziana si suluhisho. Unaweza ukawa umekasirika, sikatai, huenda ukawa umekuwa wewe umeudhika na jambo fulani, lakini jambo hili la kutozungumza linaweza kwa sababu ya kuzungumza huenda ukasuluhisha matatizo ya familia. Hii ni sehemu yetu ya 3 katika kujifunza kwetu. Sehemu ya 4 itakujia baada ya muda si mrefu. Ningekuomba tu kama umependezwa na hii, unaweza ukafollow, like. Kama ukienda kwa YouTube channel yetu ya Pastor Mnene TV, unaweza ukasubscribe, ili video kama hizi na zingine ambazo tumeweka katika mtandao wetu za kuzungumzia mambo ya masuala ya familia sikaweza kukufunza mengi zaidi. Kwa leo ningeomba ubarikiwe na neema ya Bwana ikujae mpaka siku nyingine ambayo tutaweza kupatana.